Željanine čarolije. I posle dugo vremena dobrodošli na kanal Željanine čarolije. Nije me bilo previše vremena, ali sad idemo jako. Obećavam. Po ko zna koji put. Nego, kod mene su radovi u toku. Mijenjala se stolarija, ovo mora da se kreči, majstori, kuhinja mora da ide. I ovo će u stvari biti video kako mijenjam kuhinju i postavljam novu. To jest neću postavljati ja, doći će naravno majstor. Ali konačno ova kuhinja koja je potpuno bila nefunkcionalna leti. I neće zauzimati više ovoliko prostora. Jedva čekam. Evo ovako, uspjeli smo jučer da obijemo pločice i sklonimo kuhinju. Iza kuhinje je bio haos jer se kuhinja nije pomjerala 15 godina. Ali pokazat ću vam prije kakav je ovaj zid bio. Uspjeli smo sa ovim sredstvom da riješimo problem crnila nekim blokatorom za te fleke. Ovdje smo obili pločice i zatvorili stari prozor i to smo pregletovali. I to sad treba sve da se okreči. Majstor za struju, električar je odradio svoje. Ovo ćemo kad kuhinja bude postavljena na ove stare pločice. Pošto je tu i voda, to nismo htjeli da obijamo. Ide zidna obloga, tako da se one neće svakako vidjeti. I na ovaj ovdje isto dio ide zidna obloga. Tako da ovo polako dobija svoj neki oblik. Sutra dolazi majstor sa kuhinjom da radi montažu i da konačno sklonim sve ove skule koje su i po terasi i po kući. Uglavnom, još malo. Stigla, upravo istovaraju. Još malo.
kuhinja je konačno gotova. Od sada ćete me iz ovog kadra gledati kad vam snimam recepte. Mislim da će biti super dok se detalji upotpune. Imam još neke tu finese i to čekam majstora da dođe za ove utičnice. I naravno vodoinstalatera za sudoperu. A sad idem da čistim. Nikad se ovoliko nisam radovala čišćenju. Znači, sada sam zvanično završila sa majstorima, nadam se. Kuhinja je namještena, struja je namještena, utičnice, česma je namještena, sve znači kompletirano. Još ostaje da očistim ovaj haos, ali kako je bilo, super sam ga sredila. Prethodnu noć sam čistila do 2, onda se beba probudila od 4, ustala sam u 6, ali polako, uz Božju pomoć završit ću i ovo. Nije ostalo još puno posla, samo finese da se dobro sve usisa, prebriše i prozori. Ostalo ću, njih ću drugi dan, jer stvarno danas neću moći. Prašine ima, možemo pisati, ali polako, sredit ću se. Upravo završavam editovanje novog videa vezano za kuhinju i vidim da nisam snimila odjavu, tako da hvala vam što ste tu sve ove godine i sad se nadam da ćemo ići što češće sa receptima. Vrlo brzo ide novi recept jer sam ga već snimila, tako da ostanite uz kanal Željene čarolije, a mi se uskoro vidimo. Ćao!